wa parokia ya Mtakatifu Kizito, kwa Mtakatifu Karoli Rwanga, kwa mapadri ambao wamefika kutoka parokia hizo, viongozi ambao wamefika, walimu wa dini, Wakristo wakubwa kwa wadogo, kujiunga kwa njia ya misa takatifu na familia ya Charles Okinyi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kulingana na masomo ya leo, kuna yule anayefundisha na kuna yule anayefundishwa. Kristo ndiye mwalimu mkuu, na katika kufundisha kwake hakuna chochote ila tu mapenzi yake Mwenyezi Mungu ndiyo anayofundisha, na mapenzi yake Mwenyezi Mungu yanaonyesha mpangilio wake Mwenyezi Mungu ili watu wote wapate kuokolewa. Na tunajua wazi ya kuwa Kristo hakuifanya kazi hii peke yake. Aliwaita wale 12 ili wawe watakaomsaidia yeye, watakaoibeba Injili kuieneza kama mitume, baadaye kama wamishonari, na zaidi kama viongozi wana wa Mungu. Na wote walijifunza kwake Musa, Ibrahimu, manabii, na zaidi Kristo ambaye ni mwalimu wa walimu, mfalme wa wafalme. Na sasa Danieli akiwa mmoja wa manabii, tunaposhiriki pamoja na hii familia ya Mzee Charles Okinyi, mwalimu, katekista, kiongozi, mzee wa wazee, na yule ambaye anasaidia zaidi wale ambao wamepotea njia kidogo ili awalete kwa mwanga. Tuko na tumaini ya kuwa kazi yake nzuri njema, walimu wake wa katekista, imelinganishwa na ikaunganishwa na kazi yake Kristo, kazi yake ambayo ilikuwa ni ya kuwakomboa wote. Hayo ndiyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mapenzi yake Mwenyezi Mungu yako na upendo. Yohana sura ya 3 mstari wa 15. Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae pekee. Hayo ndiyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kufanya nini? Ili wote watakao muamini na kumsadiki wapate uzima wa milele. Haikuwa tu Charles Okinyi alimwamini Kristo, bali alimfundisha Kristo, akawafikia watu, akawarekebisha maishani. Iwe ni wanafunzi, aliwarekebisha, akawaonyesha, akawaangazia, akawaonyesha mwanga wake Kristo. Yeyote atakaye muamini, sio wote tutakaosikia sauti yake Kristo moja kwa moja, bali kwa njia ya wazazi wetu, walimu wa dini, na wale ambao ni walimu shuleni na wakubwa wetu. Hiyo ndio kazi yake. Na sasa kama ni hiyo, tuiweke katika somo la kwanza. Danieli anasema itakuwa ni furaha kwa wale ambao waliwasaidia wengi kuona mwanga, wapatia ukweli maishani, warekebisha maishani, ili wawe watu wenye tabia, wacha Mungu, wenye uongozi mwema, watu wanaowakaribisha watu wanyenyekevu. Petro ya kwanza 5:6. Hiyo lazima mtasoma, sio hapa, wako nyumbani. 1 Peter 5:6. Nyasaye tatagetia abantu bakwimukira igoro nabo bujete. Nyasaye atata abantu bagwekeya egasi yae ko bimukira igoro. Muntu mutangani gose otokomanya Kristo oringe Nyasaye buri agekeya. Wa Filipi 2 lazima mtasoma nyumbani. Mwachakire gutwara ubworo paka ntoma kia stoko na stoko. Toma je yogotegerera, toma etio yogosika. Toma je etio yogotegerera. Nyasaye Yesu oringe Nyasaye geke. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 11. Nyasaye gata kitaba ntobweke ibuno mwana yeketi. Okinyi Charles akajifundisha hayo kwake Kristo kwa maisha yake. Anapoendelea kuwa mzee,
matuka bunanya kuendera kwa 70 uchiabu akababuna Zaburi 90 na banya kuwekei hakuna kubolio monene niambie ni siku gani utaniita kutoka dunia hii, lakini hakuacha kuifanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Danieli 12:1-3 inaonyesha vile tunamuombea leo hii ili naye katika ufalme wake Mwenyezi Mungu nera meke like the stars of heaven, yani ameka karibu saibo toko meka onye tobwati ogwekeya ngeturi kumwe Yesu Kristo yangi lorire kiagera moralika. 1 Peter 5:6 5:6 1 Peter 5:5-6 erorasi mosome obe no mwana bwokinyi obe no mochokoro bwokinyi obe no mukatekista obe no mukristo obe no morai Nyasaye gategeta abantu bagwekei gakorosa na intu Nyasaye kerakonyora abantu bekeirie buno okinyi akore mirimo ndonsi atire uchigetunu gya kyong'anyo agenda kegati atari uchigetunu kya bwayengoro tiri mbogo cha bweke cathedral. Alikuwa anasaidia watu sio peke yake. Kama ni yeye alikuwa anajisaidia peke yake wakati aliritaya kama mwalimu, hiyo ingekuwa imetosha. Lakini abande moralitaya mwasinyireze mwasinyire Nyasaye mwasinyire keromo osinyete baka mwa ikero kibako andrai osinyete baka mwa igento kebolete 1 Peter 5:5-6 egento kekobolete bona gwekinia. How can a teacher, head teacher, become a catechist where there is no pay? Unatembea na mguu. Ikoro toke butoke osona esenta getoike kurandi. Ikiagera tarike koro to kurandi no burwoti bwa Nyasaye abantu babeka meka. Ndai bona se kwe ketu no liritika. For example, ntebenga ibiroge bya abantu abeka nse mutu barusi ororo. They will hate me from today until their death. Dato ligoro. Bako nyanga na fata katurusia asekero bekarase kera mwangire goika kurwara tariye keruyo ko orange kurwa nyone nkoro ya uwe keya orore ubuye gwa Nyasaye otegere. Every Wednesday alikuwa naenda Bobaracho St. Joseph Bobaracho wasia saa 12 hivi na nusu mpaka saa 2 borokereria abana bake oba orokereria karibu no mwalimu bweko karibu no moiboni karibu no muntu kurujisemi karibu no mukatekista, lakini uno muntu musombo Nyasaye anayependa watu wote na zaidi anayependa watoto hao wako shuleni wawe na malezi mema yatakayo wafanya wakore gasia se county the national government na se village. Abana bo musigeta nyato musigeta yara bantabane bari gorora mukatikisa mukuru kumurangirika bero mona kwigutiagara miaka na wetha ibuzo no wera abeto igwa, lakini ale umuntu komeka mekia bantu nyata komeka megeti why are you here oigwa mangana ayo nayo yabeka so muroberi bwo komeka meka ochako baso yomo oragokereri tukumika eri mu mareko monene agochicha basoma gwa kabiri kile turate basayo onye twanyolira umuntu gati yeito okuruko mukatikista head teacher omosemi kati yetu na konyeta abantu bakabali bakosibo mutukuru na bakonyete lakini batateri nawe mukia maboko iguru tatori iguru na korete na baruji na bakonyete nera kaba meka meki asenge njo yake ari kubuli kurwase abarumbisa na isetu chakira 31 inkirende turate basayo onya sawa toire miaka 65 gotira kiro turamukorere ero uyo tatigeto mwana oye akamurwe ko beke mwanzi na kinjente ruwa asobo kotubwane asobo takabwane asobo tamanya kwa inkonya abantu bande bona abantu batige bale moyo nye ande budget bonds na bange bara ebuli baga aje to bwateli baga to sukiri tukeli turo monta kwa no buya ndatebe konyere kuraso botukuru ndatebe na konye tukura sobo toro kurusukuru ndatebe na konye tukwenda tauni ibango je sukuru bora jogose kyonganya osikia maguna ende tauni
oya nero nkonyete ekero gwe konyaye wikutware nkoro yo konya abamino abarese ino abamwao abe kanisa yao abamo kalemera mwana baro hiyo ndiye alifanya. Ekero kalemera mwadali na senge njobonda lakini na senge njo yo uwanja obwata asinyasaye kwa orokina kinyasaye yanjetenzi ta bare tobone nako bigwinge wasenga na bete ditiki abantu bali bakolitaya bagotebi every minute no matinje na gasomiriga bono igata gete we qualify ai we kero go karansa inyi ta bate bindebio abo changora go karansa magega ngora igo manya mo maiti mo gotekera rende usanya mo maito mondo no mungao to kuna bamu gwekaine manya kore bo to gweti na yagendera bo to tiga manya toro jugotiga to njore ndaba to twara chinkondi chinyinge kabiri okomeka meka gwachire wetera gento basomi nekera basomi omuntu ngogo tebinge kera ko masomi ga wategera lituguri tangani ngoko moikamerera every day. It is almost now 18 years Okinyi agosomi bobaracho secondary ugotoka sentikisi tokegati agosomi the Wednesdays agosomi amangana pastoral nakia abana babwenete gukina na abayibuli babo nakia abana babwenete gukina na abalimu babo nakia abana babwenete kulireti nekenyoro kyabo nakia abana